And Kaka has hit it, and it reached Thomasson! And that makes all the difference. Det er ikke så godt modspiller, der kommer ind. 1-0. Jon Dahl Tomasson med sin første scoring for Danmark. Og en scoring, der holder... Paul Thomasson gets the winner after Ibasan's shot was saved. The 92-year-old... In sinistra la deviazione e il gol di Thomasson. E adesso diventa dura, 19esimo del secondo tempo. Stikning her, mulighed for danskerne, og der kommer målet! 1-0, og målscorer for fjerde kamp i træk i EM-sammenhæng. Jon Dahl Tomasson til Martin Jørgensen, og så kommer der en løs mulighed, 2-0. Og Vincenten, Jon Dahl Tomasson gør det igen, scorer for... Thomasson, das ist es! 3-0, wie schon im Hinspiel, trifft auch Jon Dahl Tomasson und macht sein 6. Do jogo. Agora ali Pedro Espinho e o golo. É o golo da Dinamarca, aqui em Leiria. E lá está Thomasson, o goleador. Maintenant, et oui le goal. Et bien voilà, vous êtes venu en direct au moment où je vous contais les exploits des Diables qui auraient mérité de mener au... Нам эффектный гол Даль Томассона, который стал следствием хорошей фланговой атаки. Yep. Godt spillet, Martin Jørgensen. Thomasson, det er en forrygende aflevering fra Martin Jørgensen. Sådan. Til danskerne der. Og ja, den er der. Det er et vanvittigt mål, fordi han har faktisk mistet den. Jon Dahl Tomasson har bragt Danmark på 1-0. En god aflevering fra Heinze. Tomasson med, og det er det så sikkerhed. Danmark på 2-0. Og dermed den størst mulige opmuntring for Danmark. Par Heinze, le deuxième ici réussi par Jon Dahl Tomasson à la 14e minute avec une défense israélienne gruyère. Et nyt forsøg. Denne gang helt ved højre stolpe. Den er helt ude af kyststolpen stort set, og Danmark er foran med... Пас и удар, гол! Все-таки назревал гол. Вы знаете, датчане начали расшатывать оборону. А штрафную Санс и гол! Даже нет, вы знаете, это не Санс, это Томассон. Тракт с Финордом и обыграл, хотя угадал голкипер. Угадал Сильва направление удара, но удар был очень... Еще пас, удар! 2-0! 2-0! Сигнализирует. Det bliver 1-0 her. Det kommer! Jon Dahl Tomasson. Fremragende. Kombineret igennem her. Første gang, vi ser sådan. Og der kommer det! En gang Svimmelsanten. Skal vi lige hilse på de to danske landskampshelte? Thomasson. Danmark er foran 1-0. Så kom 6 minutter spillet af halvleg. Z Dudkiem i jest gol, a bramkę strzela Jon Dahl Tomasson. 23. bramka Thomassona. Og der skal den være, og det er den. Jon Dahl, et mønsterangreb, en fremragende aflevering frem til... Și gol! 1-0 pentru Danemarca. Woven Kranz long drive, can't handle the rebound. Jon Dahl Tomasson buries it. Keskele, Tomasson lööb, ai, ja siit tuli esimene värav ja kõik see alguse Ragnar Klavani eksimusest, sest ei saa. Отлично! Так, это гол! Не забиваешь ты, дальше, по-моему, продолжаем. Хорошая передача и удар сразу! Потрясающий гол забивает Jon Dahl Tomasson. Просто фантастика. Который сейчас поворотом-то и бил. И гол в результате. В результате этой атаки второй гол в этом матче забивает Jon Dahl Tomasson. И Gravesen показал, что никак... Ja, Jon Dahl med mulighed for 2-0, og det kommer! Fremragende stikning fra Grønkær. Lige så fremragende dybt. Dejligt koldt. Jon Dahl Tomasson. 26 minutter spillet. Danmark på 1-0. Jon Dahl, det er super, super scoring her fra Jon Dahl. Han finder, så de bliver totalt til en lang skadespause. Jon Dahl! Hvad laver han dog der? Den kommer fuldstændig uventet, den afslutning. For Romadal, it was in towards Tomasson.
Jørgensen i fart til gengæld. Og så der muligheden, der var den. Dermed er han... Det kan være, nu er Jon Dahl Tomasson, og 2-0. 2-0. 2 lyntræffere inden for mindre end 3 minutter. Jon Dahl Tomasson, goal! Goal! Der. Glemrende spillet, det er godt spil. Fremragende dansk fodboldspil, det der. Martin Jørgensen sætter det i gang. Ja, det starter faktisk helt hernede fra egen bane. Jobbet. Och det där är så oerhört vackert av Jon Dahl Tomasson. Ja, det är ett härligt fotbollsmål och jag visar vad den där killen har. Ja, det är en bra boll in och det är 4-0. Jon Dahl Tomasson gör sitt andra mål för Danmark. Det verkar i alla fall inte som det är. Bra skott! Och där sitter den också. Helt överraskande för Petkovic. Och det är den stora mål. Romedal som vanligt. Ja, titta vilket spel. Vilket fantastiskt spel. Ja, det är spel med ett inslag och en... Romedal jest 3-0. Bramkę zdobywa kapitan reprezentacji gospodarzy Jon Dahl. La oportunidad que me espera va a marcar Tomasson. Ha marcado Tomasson. Ha marcado Tomasson el gol que estaba buscando. Popatrzmy, Tomasson i spokojnie do lewego narożnika bramki. Mamy 1-0 dla reprezentacji Danii. Solo in area di rigore. Serve al centro Tomasson 2-0. Al 44esimo arriva il 50esimo gol. Tomasson in Handanovic in zadev je Tomasson. Zadev je Tomasson iz, mirno lahko rečem, podarjen. А пенальти все-таки не забил. Пенальти все-таки...